ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টতহে এডভাৰটাইজটো হ'ব, গতিকে বড়ো মিডিয়ামো হ'ব, অসমীয়া মিডিয়ামো হ'ব। তাত কোনো এইটো মানে ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে, বড়ো মিডিয়ামো পাব, অসমীয়া মিডিয়ামো পাব। যিমানখিনি ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টত ইলেমেণ্টাৰীত এডভাৰটাইজ হ'বলৈ গৈ আছে, এগেইন ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টতে হাইস্কুলৰ আমাৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ এডভাৰটাইজ হ'বলৈ গৈ আছে, ভেকেণ্ট পোষ্টৰ এগেইনষ্টতে আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছাবজেক্ট টিচাৰৰ এডভাৰটাইজ হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে ইয়াত আৰু বড়ো মিডিয়াম কম পাব, অসমীয়া মিডিয়াম কম পাব এনেকুৱা নহয়। যিমান ভেকেণ্ট পোষ্ট আছে ইয়াৰ বিপৰীতে মানে ইয়াৰ এগেইনষ্টতে এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफि, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।